Bermula ke mubtada ke i'rab menyaitu wahid tengku jika khabar oleh ngan jika fa'il wahirakan naib fa'il ngan maf'ul keken akan sifat yang kebadal tadi hal pakri tamyid apa mudhaf ilaih keken bagi bangan tiba min an pani hodi ila pakri dikaf dilampakan pad fi'ala di awai indiji lazim tanyangku syarat idza su'ila tiji mehad pajan masa jar majrur menyajatu kemudian isim ma'rifah mahdhah ghalib sifat rijang jar majrur menyajatu kemudian isim nakirah mahdhah ghalib ke hal rijang jumlah fi'il menyajatu kemudian isim ma'rifah mahdhah ghalib ke hal rijang jumlah fi'il menyajatu kemudian isim nakirah mahdhah ghalib sifat rijang jumlah dharaf lagi fi'il hai saudara hukum di sinan mahdhah ghalib limang banja kaziyada bani ba fa'il betakira mistakun kafa billahi syahida yang kedua ba maf'ul wahi qaum mistakun wala tulqu bi aidikum fi'il muta'addi kekun oleh wahirakan fi'il lazim disebutlah benatafam tanda isim diji lazim limang alamat khafad tanwin nidangan al dan musnad tanda fi'il diji hasifat alamat qad sin sawfa dengan ta yang sakinah tanda huruf alamat sadi jihana dalil isim dalil fi'il sinan hana syarat innambah pangkat wahai akhi pertama fun di awai kalam sinan berhenti yang kedua kemudian ila wahai tengku syarat kele dijitin kemudian haisu syarat kepet kemudian qasam wahai qaum limang syarat diji mehad kemudian qaul temakenam di masolam ni ba khabar kake habe ohno di leban si kata